Amateka mashya, inyandiko ziri kwandikwa ku byerekeranye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Iyi ni intambara ihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Iyi ntambara amaze gufata urundi rwego. Aha ni mu gihe turi gusoma amakuru agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, biri kugaragaza ko Uburusiya bwamaze kohereza indege ikomeye cyane ndetse na misile zikomeye cyane hano mu gihugu cya Iran. Aha ni mu buryo bwo kugira ngo bakomeze gufasha Iran guhangana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Aha intambara ikomeje kugenda ifata intera, ikomeje kugenda ikara cyane. Reka nkubwire ko ubu bitoroshye habe na gatoya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza kuba tukuramburira buryo ki Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage bakomeje kwirara mu mihanda cyane basaba ko perezida wabo Donald Trump yakegura ku butegetsi, akava ku butegetsi akareka kwigira umwami w'abami, ahubwo agatuza agaca bugufi akarekera kumena amaraso. Iyi ni intambara ngiye kuba nkusobanurira cyane, iri kugenda ikwirakwiza ibishashi by'umuriro ndetse na misile zigiye zitandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Iyi ni misile ikomeye cyane, misile yo ku rwego rwa misaya S-400. Ifite tageti 400,000 cyangwa se icira ibitukura cyangwa se igacira imiriro igera ku bihumbi 400. Ibi byose biba bifite ubushobozi bwo kugenda ku birometero 400 kandi ikabikora mu bitarenze iminota 5 yonyine. Bivuze ngo ibi bicira umuriro byose byiruka ku muvuduko udasanzwe, bikajya gusatira ibitero by'umwanzi mu gihe bitarabageraho. Iyi ni misile ikaze cyane, ubundi Iran yari isanzwe ifite ariko iri ku rwego rwo hasi. Aho yari isanzwe yari isanzwe ari S-300. Ubu noneho bakaba babahaye S-400 yavuguruwe n'ikigo cy'Abarusiya, ikaba ishinzwe guhagarika ibitero ndetse no kurwanya ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakibaza ngo ese ibi byose biraturuka kuki? Byaba biri kuva hehe? Ibi biri guturuka ku bucuti bukomeye cyane Putin afitanye na Leta ya Iran. Ese yaba yarayifashije? Kuko Leta ya Iran yafashije Putin gutsinda ibitero bigiye bitandukanye by'Uburusiya na Ukraine. Mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, mu gihe Iran yakomeza kugenda ibahereza drone zigiye zitandukanye ndetse n'indege zigiye zitandukanye, nubwo zabaga ziciriritse ariko zabaga ari nyinshi. Izi drone zafashije Putin guhangana n'ibitero bya Ukraine. Ukraine yakomeje guhangana n'Uburusiya ariko nanone Iran yari yarashyizemo ukuboko gukomeye cyane cyane ko yatangaga drone nyinshi cyane ndetse n'indege z'intambara, nubwo zabaga ziciriritse ariko zabaga ari nyinshi, bigafasha Putin kugenda ahangana n'ibi bitero bya Ukraine. Bivuze ngo uyu munsi wa none Putin nawe ntiyicaye kandi ntatuje, ari gukomeza kugenda ahereza Iran ibi bitwaro bigiye bikomeye cyane. Wakibaza ngo iyi misile ya S-400 ishobora kuba ifite ubuhe buhangange bungana ute? Ikaze mu buryo bwo gusobanukirwa iyi misile ya S-400 cyangwa se iyi miza ya S-400. Ni misile ikomeye cyane, ubundi yaje ivuguruwe ikuye kuri S-300. Bivuze ngo ya S-300 yari isanzwe yari muri generation ya 35, ariko noneho ubu ngubu noneho iyi yaravuguruwe ishyira ku rwego rwa SUV 350 kugeza kuri 400 iri muri generation ya 35. Si ibyo gusa, Putin ntabwo ari kubahereza iyi misile zonyine, yamaze no kubaha icyo bita cyber satellites. Izi cyber satellites cyangwa se cyber satellite ni satelite zishinzwe guhangana n'ikoranabuhanga ry'Abanyamerika, igakomeza kugenda ihangana nabo ku rwego rukomeye cyane, aho igenda imenyesha amakuru inzego za gisirikare za Iran. Iyi cyber satellites yamaze kuva mu Burusiya yerekeza hehe? Yamaze kwerekeza mu gihugu cya Iran. Ntabwo ari iyi gusa, kubera ko hari n'izindi nanone, hari izindi drone zigiye zikomeza bita drone zitwa 136 Shahed. Izi nazo zamaze kugenda zigeramo. Hari n'izindi zo bita ballistic missile. Izi nazo zamaze kugenda zoherezwa ahangaha mu gihugu cya Iran. Birumvikana intambara irakomeye cyane, ndetse nakubwiye ko hari intambara iri gutegurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ku butaka. Ntabwo ari gusa rero, birumvikana ko iyi ntambara iri gukorwa muri ubu buryo, cyangwa se Uburusiya bukaba buri kongera ibitwaro biremereye byo guhongera ubudahangarwa Iran, mu buryo bwo kugira ngo bahangane n'ibitero byo ku butaka ndetse n'ibyo mu kirere bizaturuka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
aha ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutegura kohereza izindi ngabo ibihumbi bibiri zisaga ibihumbi bitanu byari bisanzwe mu burasirazuba bwo hagati. Ese twakibaza ngo ibi bihumbi bitanu ibihumbi 52 bizaba bifite ububasha n'ubuhangange bwo guhangana n'igihugu cya Irani? Oya, ibi ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho kubera ko uyu munsi igihugu cya Irani kirabarwa nk'igihugu gifite abasirikare benshi kandi bafite ubuhanga buhambaye, bafite ikoranabuhanga riri hejuru. Igihugu cya Irani gifite ikoranabuhanga riri hejuru cyane, kikaba gifite abasirikare babarirwa muri miliyoni, mu gihe abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba babarirwa mu bihumbi 52. Birumvikana ko byaba bimeze nk'agatonyanga mu nyanja ugereranije na miliyoni y'abasirikare ba Irani. Mu by'ukuri dusubiye inyuma gatoya tugiye kubasobanuriraho gato, Irani igihe yajyaga gufata Iraq yohereje ibihumbi 250 by'abasirikare mu gihe yajyaga gufata Saddam Hussein komando. Icyo gihe ijya gufata Saddam Hussein komando yohereje ibihumbi 250 by'abasirikare. Ibi yabyohereje muri Iraq. Igihe yajyaga gufata Afghanistan yohereje ibihumbi 100 by'abasirikare. Mu gihe yajyaga gufata Vietnam yohereje ibihumbi 500 by'abasirikare. None se mu gihe yaba yohereje ibihumbi 52 byatanga iki cyangwa se byamara iki muri iki gihugu cya Irani gifite abasirikare bagera kuri miliyoni? Ntago bishoboka. Mu gihe aba basirikare bagera kuri miliyoni biyongeraho ikoranabuhanga rikomeye cyane ndetse n'ibi bitwaro biri koherezwa na Putin mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bubake ubudahangarwa bukomeye cyane. Ntabwo bishoboka rero ko ibihumbi 52 hari icyo byakora. Ikindi twakibaza kuri iyi ngingo, ese mu gihe Irani yaba ikomeje kuba yitegura ibitero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo kohereza ibi bihumbi 52 bishobora kuba byaca muri ibi bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati, byashoboka? Byagorana kubera ko byasaba kugira ngo Irani ituruke muri Iraq ndetse mbabarire mwihanganire gato, Irani ishobora guturuka muri Irani iri mu bice byegeranye na Iraq, mu gihe Iraq nayo iri mu bihugu byegeranye na Irani ndetse na Turikiya. Ibi bihugu bigizwe n'imisozi minini cyane miremire, imisozi yitwa Zagros. Iyi misozi ni imisozi iterera cyane ndetse bikaba nk'ingabo ikingira igihugu cya Irani. Bivuze ngo ingabo za Amerika ziramutse zinyuze muri iyi misozi byazigora cyane kuba zakinjizamo ibi bitwaro byabo ndetse na za burende. Byasaba gukoresha amaguru ndetse no kuzenguruka iyo misozi no kuyurira cyane kugira ngo babashe kugera mu gihugu cya Irani. Ibi ni inzira igoranye cyane kuko byasaba kunyura muri za tano ziri mu misozi cyangwa se inzira zo hasi mu misozi kugira ngo babashe kuba bagera aha ngaha. Yego koko Abanyamerika bafite ikoranabuhanga cyane cyane ko hari n'abo bazana bagaca hejuru mu kirere, indege zikabanyanyagiza mu kirere bo bakagera ku butaka bishakiye inzira. Hari n'abandi nanone boherezwa mu mazi bakagenda nk'amafi yo mu nyanja bakatunguka ku butaka bwa Irani. Ibi birashoboka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone twongere twibuke ko aho batungukira hari ibirindiro bikomeye cyane kandi bidasanzwe bya Irani kandi nanone bifashijwe n'ingabo z'Abarusiya. Byagorana cyane kuba bahangana n'ibi bitero mu gihe baba ari ibihumbi 52 byigabanyije izi nkiko za Irani. Byagorana cyane kuba bashobora kuba bahangana n'ibi bitero cyangwa se bahangana n'ubudahangarwa bwa Irani. Ikindi naza kukubwira, Uburusiya ntabwo buhangana na Amerika gusa muri ubu buryo bwo kohereza ibitwaro muri Irani. Oya, ibi birakorwa ku nyungu z'Uburusiya. Uburusiya bivuze ko buri kurangaza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo gikomeze cyihanganire nabo hariya muri Irani, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeze muri ibyo ndetse ntibakomeze kwibuka n'intambara ihuje na Uburusiya na Ukraine. Ibi ni mu gihe kandi aba bagabo bo muri Gaza nabo baba batari kwibuka ko ibi biri kubera mu Burusiya na Ukraine, ubundi ikomeze ikubitire Ukraine ku gahera, ibakubite bashyire hasi mu gihe bo bari kubarangaza babereka ko bakomeje kugenda bafasha Irani. Birumvikana kandi nanone ibi ngibi biragaragaza ko izi ntwaro zikomeye cyane ziri hejuru cyane ziri guhabwa Irani ni uburyo bwo kugira ngo bibe nk'icyo bita
testing ground y'intwaro zikomeye cyane z'Uburusiya cyangwa se ikibuga cyo kugeragerezamo intwaro zikomeye z'Uburusiya. Izi ntwaro zikomeye zari zitarageragezwa n'Uburusiya ziri gukomeza zongerwa muri Iran mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bacekinge barebe ikijya mbere kuri ibi bitwaro byabo kirimbuzi bari baramaze gushyira ahagaragara. Ibi bitwaro biri kugenda byunganirwa n'ibindi bigiye bitandukanye, hari ibyo bita Canopus V satellites. Ibi ngibi ni bya bikoranabuhanga biba birishinze mu kirere byagenda bikestarwa mu kirere ku rwego rwo gufasha kumenya umwanzi yaturutse hehe, araturuka he atera, hahandi bamenya umwanzi ataratera bakaza baba bamwiteguye. Iri ni ikoranabuhanga ryitwa Canopus V satellite. Izi zikaba ziri gukomeza kugenda zongerwa cyane cyane mu birere bya Iran. Intambara ikomeje gufata indi ntera. Aha ni mu gihe Donald Trump nawe abaturage bakomeje kugenda bamwigarurira cyane bashaka kugira ngo bamukure ku butegetsi bitewe no gukomeza kwigira umwami w'abami. Ibi biraza gucura iki kuri iyi ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran? Byaba bigiye gukurura intambara ya gatatu y'isi se? Cyangwa se byaba bigiye guteza impagarara cyane ku buryo igiciro kigiye gukomeza gutumbagira, yaba igiciro cya peteroli ndetse n'ibiribwa? Ibi bikomeje gufata indi ntera naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Esanse irazamuka uko bucya n'uko bwira, ibiribwa nabyo birazamuka uko bucya n'uko bwira. Ibi ntibikomeje kwagatirira nzamba. Reka mbashimire ko twabanye, tuze guhura mu kiganiro cyacu kiza gukurikiraho mbabwira byinshi bigiye bitandukanye ku ntambara iri kugenda ibera hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.